Ndabasuje kandi mbaha ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Irunga Longine w'imyaka 53 wamamaye nka Tukuwote muri sinema nyarwanda yambitse impeta y'urukundo umukunzi we atatangaje amazina. Mu kiganiro cyihariye n'inyarwanda, Tukuwote yavuze ko hashize umwaka umwe n'igice akundana n'uyu mukobwa. Yavuze ko muri uyu mwaka aribwo bazakora ubukwe, ati ibyo mwabonye ni ukuri. Umwaka ushize nibwo natangaje ko ngiye gukora ubukwe, rero umwaka navugaga n'uyu 2026. Ubu mwaka n'igice biratambutse turi mu rukundo. Tukuwote yavuze ko nubwo yasohoye amashusho yamugaragaza atera ivi, ariko byabaye kuwa gatatu w'iki cyumweru tariki 3 Gashyantare 2026. Uyu mugabo yavuze ko byinshi bijyanye n'urugendo rwe rw'urukundo n'uyu mukobwa bizatangazwa mu gihe kiri imbere. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kane tariki 5 Gashyantare 2026, Tukuwote yari yanditse agaragaza ko agiye kudohoka mu mvugo z'ubu zijyanye no gufata icyemezo cyo kurushinga. Tukuwote amaze imyaka 17 ari muri sinema. Muri iyi myaka yose amaze, yemeza ko amaze gukina muri filime zirenga 160. Yaba mu Rwanda no mu mahanga, yagize izina rikomeye ndetse abasha no gutwara ibikombe bitandukanye. Muri iki gihe agezweho cyane binyuze muri filime zirimo Bamenye.